mar tuke Ababu na Mwambo yango chenro maino magin go eloko chik mataweche tuke pacho kaka yo mar dino rode ewi yedhe mamedo jong'we teko to kod chano tuke e yor duoko rode go mano mabende ong'ere weche mag match fixing. Ababu wacho ni oyango makare rode manitiere chikego bende osingo manyo kambi mabiro lando achiel kachiel tuke mag adhula e pacho ka e chak season manyien. Na nimeona udhaifu. Muda umepita sasa, muda wa miaka 10 na imefikia kiwango cha kubadilishwa. Moja wapo ya masuala ambayo tuna dhamiria kushughulikia ni swala hili la udanganyifu kwenye michezo. Hata kutumia madawa ya kusisimua misuli ambalo limekuwa ni swala sugu, swala ambalo linaharibu hadhi ya Kenya kama taifa la michezo. Ya kwamba msimu ujao wa Kenya Premier League utakuwa na partner rasmi wa kupeperusha moja kwa moja live broadcast yaja